kao na filmu Strahote, a svi smo ih se nagledala u raznim dokumentarnim filmovima, raznim igranim filmovima, knjiga pročitali strašnim gdje čovjek plače kad čita knjigu na tuđim sudbinama. Ali je to ništa sprem onog što čovjek bude tu, vidi i doživi. Ja sam šećer dobio posle toga, ljudi. Zaštićeni svedok je u julu 1995. godine bio vozač u pozadinskoj jedinici Zvorničke brigade, pošto je dovezao hranu i vodu za vojnike koji su čuvali zarobljene Bošnjake u školi u Orahovcu. Naređeno mu je da kombijem prati kamion sa 25 zatočenika odvedenih navodno u razmenu. Posle kraće vožnje zatočenici su istovareni na livadi na kojoj je već bilo na stotine leševa i tu su po kratkom postupku streljani. A onda se dogodilo nešto što svedok, kako je rekao, i danas preživljava. Iz te gomile mrtvih ljudi, iz te gomile gdje se puše, to više ne liče na ljude, već to je na gomilu mesa iskomadanog. Izlazi čovjek, ja ga kažem čovjek, dječko, 5-6 godina. Ljudi, to je nevjerovatno, to je nevjerovatno. Izlazi živo biće, kreće se prema putu, puteljku tom, gdje stoje momci sa automatskim puškama koji su završavali to što su završavali. I dijete ide prema njima. I muk je, sva vojska, sva policija, ti momci koji su tako olako pucali, neki su to rado radili, neki zato što su morali, vjerovatno. Oni su spuštili puške i izgubljeni gledali svi komplet. To dijete, da je čovjek stariji, da je to 70-80 godina izašao tu, to bi bilo strašno. A kamoli dijete, nevino dijete, slatko. Ono je svo bilo prekrito sa dijelovima utrobe ostalih pogubljenih. Na stratištu kod Orahovca svedok je video optuženog Dragu Nikolića i još jednog visokog oficira sa brkovima. Taj gospodin, oprosti, ja sam potrebio riječ gospodin, taj oficir, mislim da je potpukovnik bio, ubeđen sam da je potpukovnik, najviše pukovnik. On je tako osorno okrenuo se momcima sa automatskim oružjem, kaže šta čekate, završavajte. Momci se, vjerujte ljude, momci su se okrenuli njemu, ti koji su i rado ubijali, bilo i koji su i rado ubijali, okrenuli njemu i kazali, gospodine, imate pištolj, završite vi, izvolite vi, završite, mi ne možemo. Oficir je taj kazao, uzmite dijete, stavite u kamion, vodite ga dole, pa sa sljedećom turom da se doveze i da se dovrši. I onda poveli su to dijete. I da, dok je izlazilo iz grupe streljanih, vikalo je baba, baba, baba. To je muslimani, oca zovu babo, baba, 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 gdje si, baba, gdje si, baba, gdje si. Dijete je u šoku bilo. On je dobio stresove, grčeve. Neću. I onda sam ja uskočio da pomognem i situaciji cijeloj, a i djetetu. Ušao sam, upalio radio, našao neku našu lokalnu stanicu, muziku i kazao sam, dođi meni, slušamo muziku, evo svjetlo ima kod Čike, i on je pogledao u mene. Ščepao ljudi mene za ruku. Ne bi želio da niko i nikad od vas da doživi. Ljudi, ne bi želio nikome da doživi taj stisak djeteta od, ja mislim, 6-7, ne znam koliko je godina, malo tu je to. Mene je zabolila ruka. Ja sam se okrenuo da vidim koju to snagu dijete ima. I onda sam ga odveo u kombija i sjeo sam za volan s muzikom tom pojačanom, krenuo da ga vratim, sa ostalim. Znate već s kim ostalim, da bi sa sljedećom turom bilo s njim završeno. Znao sam da tuga ne smijemo ostaviti. Umjesto u školu u Orahovcu, svedok je dečaka odvezao u Zvorničku bolnicu. U kakvom je on bio fizičkom stanju? Da li je on bio povređen? Znate kako čovjek da uporedi majstora koji radi na zgradi pa da padne malter po njemu, tako on izgledao, međutim na ruci ovdje vidjela se friška krv i na nozi. Desna
Mislim da je desna noga i desna ruka. Znao sam da nije kost povrijeđena ili tetiva, ne bi mogao da ide normalno. Mislio sam da je nešto površno malo, međutim, kad sam došao u voz, tek sam onda video kod doktora šta da je morao da šije oba dvije rane, da je to većeg obima, da je dijete sretno, jednostavno sretno.